Kokore ke uhufa mo he talamalo e fonua ka mai ngahi fata puto pe o ku fa ke pe mihin ka ta mo e fainga mali ko ni ke o ato he mo polokalama fa wiki ko ko te funga fonua lo au ai a go heni pe mo professor to ke ta se o laftani ke ma fa hoko te ta polokalama ko ia I he wikeni whananga pe ka inga guangole rea te polokalama ke te mo tol ke pin lava ke mo share to pe ke ta wahe mo tau inas ko toa pe ai ka mani ko ia te nau toki hu tō mui mai pe te nau toki mamata I tau polokalama I he nau whainga maari e. I hene pehe ko uwhia ki tātai le rei palofisa ki Kenpela, Australia. Malo tau mau e ahoni palofisa pa malo mo e ngau e lahi pe me he university o lo au. Whewhe ha ke palofisa ki he ahoni, whewhe family pe mo e ngau e kwhai pe me he maananga lo au I Kenpela. Aloha bito tonga pe uko whamalumalu atu pe he talamalo e whanua lotu pe moe ako ka ata ke hoko atu e tau pōkalama pe ako whamalo atu te koe ke ima whaimari ke whakahoko e tau pōkalama koe ni. O ko ulele I be pe pe ke lusiani mo tau ngāo e pe me Kenpelania e lo au lele I be whamiri tonga ka whafoki atu malo. Malo pito professor ko iloi pe ko e wiki for Owen e ta. Ki he whahoko whatongia pe aku whainga maari e polokalama ko he ahoni. Ku tu whakanusi lani e ku alo maari e mea ko tope la le rea pito funga whanua. Neongo ko e ngahi wahenga ko ia. Ki utana e wesia ko ki nau te tāwhia ki whaipe ngā we ki ai. Ko funga we ia ka lahi. Mana tui whoki professor ko e ngahi whare lahi ia. E ngahi wahenga ko nina e tanumia pe ia o whonu au pito pe whare ia he kere mo one mo vewe mo mea kotoa pe. E ko ngā ue ki he ngahi whetu ko ni ko ngā ue pe he ngahi halana e motu. Ko ngā ue ia ki take time e ngā ue ki ai ke lava whoki ke tūngana I ai. Ka ko ne tūana ia e hange ko o kalanini o ku osifu no molo au pito pe mea kotoa ia. Wakai ko ki kakai nau whoki mo nau takta whoki ne ngā ue mga mea pehe o ku hange bena kai ki hafu matangi mo sai kolone na to mai ki he fetun ai au ku laale rei pe apito pe fetun ngata pe I tonga na to ki ahe ua koni ko o sina e whoki ki sai kolone na e whatokanga ai a tonga ai a ko hai hingoa ki sai kolone ko ni Kevin sai kolone Kevin ai na ne hiku pena e ki hao pe o ki habelingi ai a tonga tapu ka hao pe ngai whetu ke he. Kana ka kia hafu whatamaki whewhe hoko o pasi e pia ke vini o hoko atu ene whono ngā ia ana. Kana e maari e pehe na ka kia hafu uesia lahi whewhe palofesa. He ne tuku ko ia ngahi o ngongo ku o mai mei tongana ka ke habili pe mo uha kana ka kia hafu mau whewhe hoko ai. Io koe Pemea o kutau wakai ki ai tonga ko o kutoe alu ke lahi ange a ngahi whatamaki whakai natula. Koi. Pea o kui kai ko hame aia na e who'ou I tuku au mai e whahinga mo haa tangata. Ka koe o ko mea e ua hoko I e ahoni mahalo pe o ke me he kohiri I ngā he mea o whamaapo opo he kausai nisi o ta whaaki koe ni. Koe ua ki o ku hoko ta nunu ta pupu ange. Aia koe whai mea ko whatonga I. Toki alo ngai whakai ki ai I he lau matangi mo he lau atakai ka koe hanga penea ku hanga o whamaapo opo mai. O ku hoko ta nunu ta pupu ai ngahi whakatamaki whakanatula. Nai hoko pe ki mua ka aku toe hoko ange. Sai, ko mea taha o ku tae amane kina
ene wheriuriwaki. O ku tae amanekina a ene wheriuriwaki. Pa ko ku hinga ke ne tae amanekina he ku ia e ngahi wheriuriwaki fo o ia ta ko wakai koe ke tala matangi koe a Ken Pelani pe ko Australia ni. O ku ikai ke toe wha atonu neo nge tau mao e teknolosia mo maalunga e sainisi. O ku ikai ke wha atonu mao pe o ku mei waeua e hala e tala matangi mo ne tonu ia mautolu hen. Aia koe ku poini uloaki o ku tanunu ta pupu e me hoko hoko. Pea koe ua o ku ta amenekina e ne wheriuriwaki o ikai ke alufa tahaya mo anga ai ngahi whamatala e teknolosia mo e sainisi. Pea maharo pe te utana ki atka e mea hano tolu i he kuwhatoka ngai pe e au koe lahe more mo uia kakai. Na e pe more mo uia kakai ki mua. Kana kai fuke tau lahi ilo ki ngahi mea na e hoko e ngahi whonua o hangi koe ahoni. Koe ahoni ia o ku whakai ki iki e lahi ange e tau ilo ki mea ko hoko ke mo uia kakai ko ui ngā koe ngahi whatamaki mo whiriuriwa ki anatula. O kou whialawe whaos ke mea koe nihe ku manatu i tonga. Koe na e hao e talanoa e kau ako ko ngauhanga whawhe paki i. Ai whaatalanoa ai kau whaiongongo o pehe o ku tau ai whahinga e tangata pea monatula. Koe war between man and nature. Ie ume a koe no koko. Pea ku pehe o ku hanga e natula o tau tea e whahinga e tangata. Ko nea kone nai tu mai ka wako i he tawhaaki o e ātakai, ko nau pehe, o ku ikai ke kakato e whi whamatala koe, o ku ikai ke tau tolu mo natula. Pea ku ikai ke tau te ai e natula ki tau tolu. Ko whahinga whamatala pe whoka he ongongo ke nau hanga mao e tokanga e kakai. Ka koe whamatala koe ai ani i koe ni nau wakai ki ai, ko nau pehe, o ku ai mai o mea o hoko e ahoni, ko e tau hanga e tau tolu whahinga e tangata o whakatupa na tula ke pehe. Koe o laeni o e tau sio kita e whahinga e tangata ke tau sio pe maa tau tolu. Aia koe mea pea ko whietana ke mea koe ni pea ko ka koe ai pewhau mai whakaukau whakalotu ia o pehe koe taimo ko hawa e o tua o kune hanga o tau tea ki tau tolu aki ai o mai ai ngahi. Nia paku tau ui ku whoki, koe urea whoku tau ai ki ai koe hou tamaki, koe whakatamaki. O koutui o ku sai ange ai rea whakatonga ia o ku ai ke mea koe ni he rea whapaparangi. Koe rea whakatonga ko ku tau ai ke hoko ha mea i natula, koe whakatamaki, whakae natula. Pea ku tau tāna ke tau tau hange koe talanoa ke he lotu koe pehe o ku houhau e o tuaka koe talanoa o ke tau tānoa whaprofesionare koe he mala e o talamatangi koe whakatamaki whakae natula. Koe whamatala koe whapaparangi o ku nau pehe koe disaster. Koe hange ha fo i mau pe koe fo i tupu tāmaki whakae natula i he tau whakaukau ke fo i rea koe disaster. Pe aku tau pehe rewa koe mea koe ni koe uhi ngā he ku o tawhanga ui o koe me tau rea e taha whakatonga ki ai. Ka kohono mō ni whoki ko whia whakaosaka whoki atu tonga. O to tong ke tau ui pe tau tau ria koe whakatamaki whae nā tula o ku sai te ka o ku kei paraparema ka te au. He koe tau sio koe me he mata o nā tula,
o ko kai ko whakatamaki whanatula ia, o sai e tau whuirea tau tōre o pehe koe whiriuri waki ai ātakai, mo ene whemafuri aki mo ene, o ku mei tonu ange ia, i e tau pehe hange ko tala noa kona kau whai o ngō mo mea, o ku pehe ko e tau mo natula ko enemies, ko whiri ki nau tō ka tau tōu, pe mo whainga si o pehe tau te ai ki tau tōlu e natula, ko anga ia e tau whakamau e mea hoko i natula o whakatatau ki he e tau whie mau, ko e tau pehe, ko tau tōlu e victims, ko tau tōlu o ku tau te ai. Ka wikai ke tau te ai e natula ia hata. O kai ke tau te ai natula hata, ko ne mamafuri pe anaia, ia te ia, pe ko ne mamafuri tanunu ta pupuangi, ko e tau ngā au e tau ngai mau kono whai ke atakai. E ko tala noa tau pehe, tala noa Amerika, tala noa Siaina, tala noa Lucia he ai atakai. Ka koe mau tau kona a Ukraine mo Lucia, koe fuu i koe whakai natula o mai he mea tau mo hafua ngai, nau o nau tuku mai he nau tau koe ni. Koe mea ia o kukau ki hono ue sia lahi mono hanga o liliu ai anga maheni ai ata, kai ka whakafoke atu tonga mau. Professor koe waki whehu i hene ko mai Augustino, koe ne whehu i pe koe ha uhinga o ku tau ngā ui a kia e lea ko tsunami, ke ki tau ngā ui a ke whu i lea ko pia kula. Ia mo oni ko o whakau kus koe malo e whehu i koe, mo oni e whehu koe mea o ko tau kawe e apa, o tau kawe helo au, o tau kawe Professor David Takairi, Professor Augustina Mahena, pe mo lo au. Pe ko o silea kawea e Augustino i tonga. I uprokalama TV ai lo au, ko hame au tau ngā hoe ake ai e tsunami. Tau ngā hoe ke tsunami ko inga hai ko tokoni a sia pani mai ki tonga. O whakarea mai me sia pani ko tsunami. Ka, ko fo ire aia asia pani. Sai, ko pare mau peheni, ko tari whakamaman lahi o au ke United Nations, mga hifonua pureanga hau ke ngawe ake tsunami. O ke ue lau po ka hai uhinga na itari ai, o ke umaurere iau ki ai. Kau ke ngawe ake tsunami i he utala noa, o ko whakariri a. Kai ke whakariri a, kere a kau siapani. Ko ko hinga pea koe o Augustino, he o kuiai e tau fo irea, ko pea kula. Pea o uhinga ange, ai hanga e mautori a whaka uhinga i mo e tau mahino ki he pea kula, i uhinga o e tsunami. Tonu pe ia e hanga e whamatala e kau siapani, ka o mahino ange, ai pea kula ia. He koe whainga whakaukau ki he pea kula hono vete, o e whakaukau o e hoko ai pea kula, he ko ene tupu mai, ulo ki ko ene tupu mai me he afi. He koe taimi o ku hoko ai a pea kula, ko ene hoko pe, i ha mofu i ke lahi, ko ngā lulu e afi lolo whanua, pe ko e pāha mō ngā afi. Ko mea eo toki tupu ai pea kula, i ke tupu ai pea kula ai ha mea noa i hea. Ko ke te ha mea tupu ai pea kula, ko e mofu i ke lahi pe ua ki ua, ko e pāha mō ngā afi. Pero ni taimi ko ulere ai ko ai pe au. O koe e tau urea ke ai, ke ngai pe au lalahi, ka ko alake pe tau urea ko ia ngata, o ka ke au ia ke pe au kula. Ka o pita ko pe au ta, ko pe au ta ane, ko pe au ta ngata. Ai ngai pe au lalahi, whakamana wahe i o semi. Ka koe ke tau ngā ke pe au kula, tau ngā ke pe au kula ke taimi ulere mai pe au ko hamofuike, pe ko pa mo ngafi. Pero pehe ko neo mako ai pe au kula. Na kula ve na u whakatupu he afi, ko hika ua. Ko neo mako e lere ai pe au kula, o ku hiku i he heat, i he vela ai me lere o ma he o semi ai pe au neo ko pe au. O ku pehe he tala noa ia koe ai tau ilo whakatonga,
o ku hange ko o ku hange hafi pe o ku kula ki ko ngai fo ka uhinga ko e tau matua ai o ku make sense pe o ku pe he ma o pe ka ko fa ka ma hu inga ka te au ko na fa fe ko na ke pe au kula pe a moya fi he ko no tupu angai ko sa ia nga ia ke mo kala no pe au kula pe ta hange ko tau tol me tonga ka fa yo ngo o ku tonu ke ngau e ki mai pe au kula na o se ai tonga ka ku na ke ngau pe na tole tsunami ngau e ki fa ba langi pe ai tsunami ia he au ke maman lahi ka ngau e ke tau tole re fa tonga ngau e ke tau rea pe preke te atua e tsunami ko ngahi ilo ia ma hu inga au vitoia ke lo au mo au ke tau hanga fa mo oi mai ai whaka uhinga i mea o umma o ni mea na fai he tau whangui fa ke atonga Malapito, professor. Ko e wha au si pe ki mo ke ta whoki ke ta konstituto ne. O kuiai ai to wha al whoki te whakalalahi ange professor ai tō koe ni ki tau maha ki flu koe ni i tonga. Ko whapapau ia me whare maha ki vaiola. Ko si ai whanau, longa i whanau e toko tolu ko o si more nau mo ui. Kako nau o mai e whakatokanga ki kakai. Aia o ku wai kakai unau toko maa pe, ka ku i kai koe flu no molo ia koe o ku nau tauanga maheni ki ai, ke ki folo pe ki panatolo pa toko tokoto. Koe klasi koe ni ulotonga tohe tai ni mi. O ku albea he me hange koe whahinga ata koe me whahinga si pinga koe COVID-19. Mabe apita ne oho ki he maa. Aia ku wai ku nau tamai ko nau ongo i pe, ko ongo i mofi pe tare, mamahi ai monga pe langa ulu tawai wai ni ihi pe langa ke sino o guai ni ihi toka kovi mo lua pe au ke nau te more ai u afie kai pa nau behere ba ko te kovi tahaka pa hange ko ni mamahi fata ia pa kamata le ki fainga ta ia mana wa ai go ni hofi la he au nau tamai pneumonia le vai mama ko e tau mahaki o tonga to i tonga o totonu ke tokanga apito kakai o whanua ke ngā ke taimi o ku puke pehea taha e nau whanau i tonga ko e totonu lewa ke nau whetu taki abe ke kiriniki abe ki whare mahaki ke whahangau e kiai ka koe ko kuos malolo e toko tolu he tai nimi e longa i whanau i he tau mahaki ko ni e tonga koe flu ia ula ki koe flu anga maheni ai ko tau o huhu ai ko kantarian ke mao huhu mo lusiane na whaafare foki ke tau huhu flu kamata ang Januari, Februari, Maas pau toi hao me whare e kaha ko hinga he toi ai flu koe o ku hao ko tui koe flu ia o koe flu anga maheni ai ni ko alki tonga o ke flu anga maheni ku hinga i ka hu flu hai mape me no ate flu ki he saute a pa ku ta hu ore wa te ki ende hau fo ki a te folau aki pau pe ke hau ia ka ki tau tolu ki hemisphere saute sai koe flu hono wa na e hau ia heni i he tau ko osi na upuke tu o ua he flu, na upuke he uak flu. Mahala koe flu anga maheni pe ia. Pea, na upuke lahi au, nengo te kai ke upuke au i e, kako tānoa pea ke ka au ke flu. Nengo me te kai ke upuke au ia tonga i e haka ene, i e COVID. Ma ke i haa mo lusiane COVID, Pea te kai ke puke a lusiane ia i e flu, o hange koe puke a aku i e flu. Puke lahi o e flu, i e tau ko o si mo e tau koe. Tau atki mua me wafe ua ta. Puke lahi o e pau toi puke ko he tau ko o si puke lahi au pito. Hange pe ko puke au he COVID. Peta ngā mōrewa he ku toke tā whaamiri ke au ki whare maha ke tau ko o si. Kai ke wala ki whare maha ki ko iri whia una alatu kai maua ea COVID kai kare o kui whare maha ki. Tama e tātala atu e au, tama e siwa,
Ko e mea kona o ke tala mai o mao ko he flu ko nu hao he taimini. Au ke wharamaki. Aia, ko hanga he mea na ne mao au. Tare mei os mai o to ngā ki tuko. Ko kou whakamatala ki ai ki. Puke flu lahi e tawa tupa ko ngā loa te umea ia ko e mea hoka te au. Puke flu lahi e tau kōsi. Sai, ko tare lahi whauriri, kai ke ulua. Tui. Me homo mai ko pehepe au e hao to maki tua e tare. Ko e tare, pia mo e tare fula whakairifia. Tare, pia mo e huipe, e whakatapu. Au, ai tare fula mo e huipe, ko ke ila ia tonga pe ko huipe, ia mo e fula ia me whena i kei hao. Kui. Pe alu ke tu unga ko langa hoku tu a, pe langa hoku whata he tare, na ikai ke minimo, na ikai ke lua, ai ngā hai whaka ilonga ko ia. Ka ko iku tala noa. Oku ikai whe unga pana tolo ia ki he flu ko ia tonga. Kui. Kui. He oku hua e flu ia ko awene ta mai toa ta au hua e flu ki loto. Kai ke huka kato ki hoku maa, ka os iloto e me au ka mata hu hifo e mata pa. Pako fai whare i koe toke ta ahe ni o kai whe unga pana tolo koe ke whe unga inu mai ke te au. Ka ku pau ke follow antibiotic. Kui. Ai ko kusua tu koe ke tala noa mei tonga. O to tonke hana whare mahaki o teu i a antibiotic he koe me aia heni na ngau aki koe kau toke ta ke tau aki pia moe flu koe na. Kui. Matu ko antibiotic ia, o toki ompe ka toi tāka pau kia whainga mea o whira aku mo kona pe koe hu ha bacteria pe ko hawa ilaski o tau sino. Kui. Ka koe mea koe ki he flu koe na, aina o kou sia koe flu ta tau ia na ne mau au pe koe haa no ingoa au koe ki ulawe. Ana haa no ingoa na o mai. Ka koe flu koe ia o fie mau ke o ato antibiotiki ke ne malu e sino pe malu e maa he ko ne tāke ti o alu ke maa me hangi koe alu koe ai hako ai COVID. COVID, kui. Sai ke whakanong tonga. Ko au ke ue sia pe au i mau au he flu koe. Maa he flu ulaki, mau he flu wa. Ane hanga ue e ukonga au sino. Oko asthmatic ka nakai ke asthmatic lahi au ia. Kui. O ke whatonga o repeta po kalama ko react. O mea ko ia tonga na toki mau mai au ia o tare. Peko hange ko tare, peko hange ko iaha ko huipe, hange ko whataputa o tāna mai, peko haku fula. Ko whai po kalama o repe u hoko mai. I can't help it. Ko mea aia ko side effect ia o flu na ne mau au. Ne te upe hea. Peko os alo sivi, pe talamare vai toke tā, i os ai flu. Ko ume hoko he flu koe na. Pe talamare vai toke tā ka te au, te usivi hoku ke te. Kui. He koe bacteria ai na mea whikau aki moe flu. Po ole was o sivi ko sivi ko ke te ko fanga sivi ko ni ko mai te mea ke manava ki ai pa nau an au o sivi pe na ere wa bacteria na na ma wa I whikau aki ko ngahi wesia ai flu na ne fai ke te au. Pa mai rea e antibiotic e ua mo fai akau ko Nexium mo fai akau e ta. Foi akau e whātonga ke ufolo kātua antibiotic e ua. Pa ko kala noa pe he ko whainga maari, pe tau monu ia e murini ko sai a health system. Ko mea ko tokanga ke ai, ko tonga, ko tokanga ke ai, o fie mau I he lahi pe he, ha maha ke ku, ko antibiotic ke ne malama ke ne hanga o whakasi isi I mota au fi he koe ke whe unga ai pana tolo. So ko au na ku follow antibiotic he puke, kai kei haupe side effect o sia. Pako mamaha ki pe whoki au apart from that. Me hea wai flu ka te whafo ki atonga ka taki pe ki lolo ka noa ka mahoinga ka te au ko hanga o mai. Pe wakai fo ki tonga ki helere ai flu pa koe
ki longa whanau to tō ko nā ko si ofa ka nā tō pia moe nā ngā whamiri i more nā mo uia ki longa whanau ko ni ko i ngā ko flu ko ne hu anaia o ne tā i hiti e ia e maa longa whanau wakai ko aweni na mitari ape hoku ina pe hau te mate whewhea ki longa whanau tonga ka koe anga pia e kutana ki a kuia pe koe mea pia na whare e toke tāhe ni ke ufolo antibiotiki i e ku whamatala atu koe tu unga na ia e flu koe ke te whenga hafo ia kauia ke ne hanga matui toka kau whakaosi koe ngahi mahake o ku hau he ahoni koe ulahe ngai vailasi lahe ngai bacteria o kui kai koe tupu whakanatula mai koe taimea o whakatu kāmaki ai koe tupu mai i ngahi mea nai whakatupu e he tangata pe koe ha pe koe atomi pe koe ha whainga kemikare pe koe mea na tauhanga whakatupu pe koe mea whainga taa he koe ngahi mahake whakanatula na e tau kei he whahinga e tangata koe ngai mahaki whanatula anga mai koe ngai mahaki koe ni koe ke whakanatula o ko tupu mai ko mea nei ngahi pe koe whainga kemikare po koe whainga mea kai ko ia aia o whainga tā kau sai nisi po tonu ke tau whawhetai ke kau sai nisi he kuta e maroro e nau whakatotoro ke kume complication mo e whihi ai o mea koe ni whikawaku me mahaki ene hoko mai nge bego whaingata e malo me kau sa nisi no maue ai ngai whaito ke toko ni mai ka tau tono e COVID ka nai kai ke lere pe mate hange ko ne hau ko he kamata ka whakako ke atonga malo Kui moni a pito paku te mahino e foki o whamatala ka ngana ke au sia e flu ko ia koe ki ko repeia ke kakai ke ngai tamai ngai whae ko taimi lahi whau tau atu ki whare mahaki o kulotonga ki upe foke talatala ia. Pero ki isi o mai pea whai mo maha mea panatolo ka e whikau ke nau foki, ke foko nau api. Ka koe ngā o totonu ke nau sio whakalelei ki he whalonga i whanau. Ka pau o si mau nau dole he umea ko ni ka mata ke whainga tā ia me mānawa. Ka whikau ke foki alu nau toka kliniki pe ko whainga mea. Ke te ave pe o e foki le waka e viviri pe ko ngahe ko time lahi o ku hoko ai pola pare mai o tala mai na e tuai na e tō mui pe ha ka ku malolo le vai e whangi mo ui ko ia ka ku mo na bito whamatala e pola fes ko tui ko konga ia ku hoko i he o kulotonga hoko i tonga ai tō mahaki ko ni o na ui pe ko flu influenza ko ha whainga flu ko ia ka ku lotonga ko hinga ia tonga ko flu influenza ko hingoa pia na o mai ka te au e flu ko na ne hanga o anolo papa au heni na e whainga maria manu ia lusiane na ke mau ia e flu na ki flu a lusiane a koe mahalo ki pese ti pe ua noa o flu katoa koe ai flu na mau e lusiane mau e au ia te au hongo flu ka koe osko ia koe whenga koe ke whakafoki mai mo ui ka koe sia i te au ia i hei whiwa mo allergic i koe fo i flu e ua hala tana ke mai mea koe ia ki mua he ku he te kai ke hoko ai COVID mo no mau ai flu koe ahonia koe mo ki pafa koe whakatupu he flu ka koe omore me mo whia mau ke ai ki pafa hala tā ke whai ai mea koe aka ku pake te a te whiri koe mai toi tā ke te ki pafa ke te ano puhi koe ngā ke tokoni ke ku ka sai pe ku kai ke oku aweni ke sai so koe toki awalo mene ke sai pe ahoro e ku whaatare he polo kalama mo e ku ieki hange he koe mene tupu mai me flu e ko hange koe nu hao pe haki e aia o ku iai haki mei pōreni ko o si tāre au ne whape he ta polo kalama tāre au pe a whai mai te wino hok me i vai pe ai e ku pawha he ka ku kai te whai whake pawha ko maa he ai te pawha lo tonga polo kalama ko inu pe i pu vai ko inu pe i pu vai e ne hoko mai
Mone pito. Professor Pagodi mahalo ko da konga ulua ki e da proklama. Na tangata fo ke hui ko osi i da talanoa ko he ko nistuto ne i he kupu wa fa. Aia ko ko ta alwen ke kupu wa nima. Ka ko fatonga ai fo ko wa nima fo mo wa ono o ku osi to o ia me he tau ko nistuto ne na repeal e kupu wa nima ia mo wa ono. I he liriu kona e whahe wafe honga fulu. Ai te ta alu ke kupu wa fitu he tainimi. Ka ko pehe ke kore atu ke taki i foki mo ke to ngā tukone ta taimi ke taki i tala noa atu i he kupu ko e wa fitu. Ko e kupu wa fitu o ku pehe mai e ikai ko e tau whakalao. E ikai hataha e ngofua ke hoko ko ea. Kia tofia peha hingoa ka ua ko ka kato hono ua fulu mātaha tau. Ua fulu mātaha tau. Ai ko ta ua taha. Tuku ke a ki nau tolu i he whamiri o e tui, aia kua pau ke lau kua nau wau ki he tau whakalau i he tau hongo fulu māwalu. Aia koe kupu mahau inga ni na keke manatu i leare e kupu ni e ta leare e konistuto ne ki mua tonga. Ka ku hange koe ni asmai ka te au. Ko neo trai e tato e foku mai koe nio o sio pe koe anga i mea fie mau viviri ke ririu e konistuto ne. E koe ngā ko hange koe koe ku toki sio ne kupu koe ni ngaro ia hau na tau si hau. I e ta kamata mai. Ai koe, ka ku maari o mahu inga au pito sai, koe ta ua taha, o koe ai ta o hene tolu kou fie ta anak, mahalo pete ta toki alu atu ki ai he ngai kupu, koe ta u taha ono. Koe ta u taha ono, koe ta u taha valu, koe ta u taha valu ni me ua taha o ku asi heni. Ka koe, ko tau taha no ke ngofua ki hea. Ko tuku hau, ko te manatu, ko e mea he tau taha no o tau whakalao ki ai. Kata foki mai pehe te ta alua tu pe maa te ta. Ka koe ni koe tau ua taha ki he ke kakai o e whonua, tuku kehepe ai whare, pe koe whamiri o e tui, aia kua pau ke lau kua nā wau ki he tau whakalao i he tau o hongo fulu māwalo. Aia ko tui koe mea koe ni i e kumahi no o whekau aki pia moe totonu moe ngofua ke alu ki he taloni. Aia, hange koe ni, ka paurewa e halai tui, kono foha mono o fefine, hei kai ke tari ki he ta ua taha, ko ato tara noa koe ni, koe uhinga ia o i whakawhai ke he toi ki wholo ato tari ke whakanofo koe tui. He koe poi ni whoki eni, hei kai ke oange ha kere kere, moha, hingoa, ka orewa kua ki he ta utaha walu. Na ko tau tōru rewa moe hou e ike whonua, koe tāri ki he ta ua taha. Pe koe hae ai whahinga mea, pe koe kere kere, pe koe hingoa whanofo. Aia koe whawhai ke he o ku uhinga ki he whanofo o hatu. I anga ea kurame, i he koku ate whakatātā koe ni. Koe haia koe atu poua. Na e hala ia o ku taha walu e ta ahine ko Kunsalote, kei prinsesi. Na e whakanofo rewa Kunsalote i hono taha walu ke hoko ko tupou tolu. Koe tu i o tu tonga, koe tu i kanoku polu. He oku whakalao ia o whakatatau ki he kupu a fitu.
Aia, ka paone te eki ke tau taha walu. Te kai fuke tau wa o mai ki ha mea ke tari. Pe o ku tari koa, ke toki taha walu ka whanofo e tu i. Pe o ku whanofo pe hatu i hoko o ku te eki ke taha walu. Ko ku taha noa kei tonga te kai ke tau tau kei e foi mea ka koe mu tara mai e kupu ua fitu. Ko pau ke tau taha walu. Aia, ka paone te eki tau taha walu e taha hine. He koe fufua ke isia ke hao maua e lau tau koe. Tui. Aia mahana e mei tu i whakare o hataha. Koi. Ka oreba ko tau taha walu. Ko mea koe ki he hingoa hou e ki no pere o tau ai e mea koe tala siti. Ka oreba ko alake tamasi i ki he tau taha walu pia tok whakanofo. Isa ki he tau ua taha. He koe tau ua taha ai o ai ki he hou e ki no pere mo tau tolu. Ko whamiri pe, ko whare pe tu iu ke he ke iskoe. Koi. Hange koe hingoa ata koe na aloha ke ai ata Solomone. Peki e me tamai, e koe ata Solomone pare mia tamu kutsalote, pare mia e kai me tau noa. Na e peki a me iki, o kei si e ki tamasi ia Solomone. Koi. Pana e o mai rewa e kutsalote a se lui matai se fesi. Peko se lui matai, ko arifu me lain se fesi o e ata, ka koe kau se fesi a koe kolo vai, koe nau arifu meia se lui matai. Ka koe whakataata ai e taha o ko hanga oa. Na mai rewa se lui matai o tala siti. Ka e rewa ku tau whakalao a Solomone. Aia, whatatau ke kupu koe ni, alo Solomone tau ua taha pa whanofo ke ai hingoa ata. Tui. Aia ka koe keisi ko o kunsalo te koutui, ka pana te eke taha walo a kunsalo. Whare whaka kunsalo te i he tahiwa nonoa. Na alo ia isa. Na alo. Pena e hala atu po ua i he tahiwa taha walo. Koi. Koe tau taha walo pe ia o e tahine. Whanofo ai pe ai princess koe ni koe queeni. Mo tu isa ko Queen Charlotte. Ia Queen Charlotte ka koe tu i tu pou. Pea koe tu i kanopo. Koi. Koe Queen ka koe tu i. E maari e koe foi mea maari e koe Queen ka koe tu i. Ka koe ta fok me ke kupu a fitu. O fie maa wiviri ke ririu ai kupuni i e uhinga a taua ki tato e foki mai. Take a shot ke a whainga mea ai o fie maa wiviri. Whato uhinga pe ai tau wataha koe a tau tolu whalu fua ka wahe o ki nopere. Toi uhinga pe pe amboe he koe ke una ki mai ke tau taha no ki toa ki me pe me wataha ke taha malu. Ka koe mea he tau taha no hanga te au ke tau taha no maha ua fua ke te tuku hau pe koe ai. Ku ngalo ia, o ka e whafo ke atu toma malo. Ko te palawhesa i he natalere i mai koe ni e ta al uloaki. Hange koko ke tala noa ki ai, ko whaua mai whātolu o ku tala noa ki he ka pau e hala tu i te ke tau tahawalo e a ko pau ke ko pau rewa ke whiri he pare mia moe pea moe kau no pere koi whare area ha tu i whare Ko ia. Ko kupu whiha ia? Whaua mai whātolu. Ko ia. Ta ko ia. Mahina o pitoi. Mahina o pitoi ko tui whakareo. Koe tau arifo koe mea tupo uro aki. Koe fo i arifo lo loa fo ki ai. Koe ngahi alo koe po whanga alo koe o tupo uro aki. Kai ke maua hatu. Koe. Kono ngahi alo pe amo lupe pau i kai mauai. Aia koe revolo uro aki hala. Ka koe kuingan ka anō ke hene ke hatu i whakareo. Koe. Ke la koe fia pe tupo uro aki. Alufo ke mokopuna uro aki. Ke la koe fia pe. Alufo ke mokopuna ua. Ka koe me halapa whanofo koe tupo ua. Aia te kei tau kai, tau kei e tau tau ria ai foi mea koe, ka koe tutu ni maho inga na koe pare mea, moi whare area, te nau hanga rewa,
o whakataha I ke nau o mai e tui reo. Tui whakareo, isa koe whai rea, tui whakareo. Te kai te tau kei, ai mea ko ia. Maria. Koe mea pena na e tālanga e whare area, koe nau tae whia marie, ke whiri mari koe a e tamatui ko tupoua. Ai na ea o mai ai fo I tae whia marie koe a ke whare area o nau tālanga I, o nau tālanoa I. Pea pehe pea moe mea koe he tōlalo wha ekonomika e whanua ko hinga ko tupoua. Pea moe Minista paanga e aha ko ia na e toi hau rewa moia ke whare area o tālanga I lahi ai. So koe o mea nena e whai pe au te I e whari riu he wafe hongo fulu. Aia kono wha mahino mai ai mawhai lahi ai whare area pare mea mai kapinetia I he aho ko ia neongo koe tu ipe na e sea I kapineti mo whakatato koni kana I ke iai pe mawhaia ke whare area. Hena ea. Na naulawa o I iku anga o whamalohi, pe kono whakaloto e tu I ke whakamooni I tari te mopiritania ke ave kia I tau. Ono toka ngā I tau ka whakapapa ngā ko e ko ngā wehala ke he tu I tapu mo ia mo. Mo kina utong na ofu kia. Ta koe whafoke atu tonga, Koe. Mahalo Professor ku mahino kupu koe ni. Kata hoko atu ki he kupu hoko. Koe kupu o walu. O kuai e kua ngoi tonga e ta foki tu oa kone konistuto ne. O kou toi o ngoi yangi ai mahu inga lahi o konistuto ne. Koe. Tako e kua ngoi e tonga ai pau ke tau mahino ai konistuto ne he kuhange ko e tau tohi tapu ia koe ai whonua I e nofo whakarao. Hange pe koe whainga whakaukau ko pau ke tau mahino ia nge tohi tapu pia whakauhinga ke tonu. Kai ke ngata he tau mahino I ka whakauhinga ke tonu he koe whakauhinga hala o kulahi ai mo vete ai usiasi. Koe ahiange ai whakauhinga ko msio ke mea koe iai tonga ia tau tonga. Koe lahiange koe e tau whakauhinga e tohi tapu koe lahiange mapaki koe ai ngahi siasi. Aia koe kono whakarea e taha e lava peke tau pehe koe tonu e nau whakauhinga pe koe hala e nau whakauhinga. Kata whoki mai koe ngahi mea o ku aonga ke poto ai kausula. Kupu mahu inga au pito eni. Ko toko tahatonga ko toa pe aia kua ka kato hono taua taha pe aku lava ke lau konga mo tohi nima pe aku ikai tapu ia e kupu ua fulu mātolu o e konistuto ne. Kupu mātolu o e konistuto neni. Ka pau e ngofua ke ngā au e whakasula pe koe hingoa o ki nau tolu katoa e ala kau ki hasula kua pau ke purusi ia tu o taha I he tau kotoa pe ka iai hataha te neri aki hono la kanga sula ko pau ke tau te aia o hange koia e tu uni e whare area. Kai ata me he sula ai kau minista o e kalauni pia mo e kovana kau me nipa e whare area kau whakamau mo kau whakamau polisi. Ngahi ulu e ngahi pot ngau e pureanga kau whafufunga lao kau me nipa e pot ngau e polisi pia mo kau tau malu I otonga. Kau ofisa o e whamau anga lahi, o e whamau anga polisi, pia mo hapiri sone, kau whaife kau whakalotu, hani I o kuvare pe whaha, pe ko hani I o ikai ke nau lava o ngā au e whakasula, ko hui o kunau kui turi pe whaingata ia tu umau whakasino. Maria ko ngaua ki to Maria mo ko ngaua. Tonga? Koi. Iyo. Maria ko ngaua ki ko tala mai te au so mui pe tau ataka te ngofua ke te sula. Kau he sula. Pako te kau he sula e pulusi o to hingoa
publicly. Mo la he pita. Papai ata te neri ake sula e tautea sai ko konga ua kia moe hamoe. Ko konga ua mahu inga ai kakai ko e whiri ke nau kau he sula. Ia e ngai uhinga ia o whakaiki ki ke lao ai uhinga o ke kau katoa ai kakai ko mai whakalau atu ki he sula. Pakoutu i te tau mahino i pe tau tolu. Ko sula re vaia hange pe ko no uhinga na kamata mai ai mei karisi. Ko sula ia ko whainga maarie ke oange ki he kakai o ikai ke nau whakalangi pe mao ngai tuunga maalunga i he pure anga. Pea o pe i he tutune ko pua waru ko e ni ko whai whekau ikai te ke kau he sula. Katoa kau taki ngā au e kau minista kau whakamāua mea pa ke nau kau he sula. Pea ku kau me whai whekau. Pea mua toko taha o ku whaha pe vare. Pea kai ngāta ai. Ka toko taha o ku kui turi pe whai ngāta ia tu uma whakasino. Aia ko ki nau tōru ko toa hei kai ke nau kau ki e sula. Ka koe ha. Koe uhinga wana ka matai sula i karisi. Ke oange ai whai ngā marie ki e kakai o e whonua anga maheni. Ordinary people ke nau kau mai ki he whamau i oha case. Peko mea mahu ingai. Koe ngai konga mahu hinga ia e te mokalati. Nai o mai ke tau konisu. O sila o konga whakate mokalati u makatuko ngai tau konisu to meme tau whahau. Pe au ku whai pe a hono. Whakasansani mono sau polu tatau pe mo hafto e whainga konisu tone whakatu i whakate mokalati. Ko konga kone sulana kamataki e tonga na tau stanoa ke kamataki te mokalati a karisi ki mo aia patoki au mai ke konga perikare. I ai ko ulau ko konga ko ula ia ko senturi nima senturi fa na ula ki fai pe ai sula e kamata e kau karisi ki mo ko e nau tui ke whakakau mai ai kakai o e whonua kai ki ana ngai tuunga maa lunga e pure anga ke nau kau he whakamau. Koe ha ai sula, koe whehui mahu inga. Ke tau hanga whakatonga ngai, koe ha ai sula, koe sula ko no omika ki tau tolu o kai ke tau kau he ulakanga koe, pe kau he ngai whaingataya whakasino koe, ke tau kau hono whakamau i oha criminal case, oha case whai hia. Koe langi aka ki tau tolu. Koe whaere meniti whakate mokalati ia. E tau longa ape tau whakate mokalati. Oke, o mea o tau whakatui. Koe ki tau whakate mokalati. Ka ueme o mea o tau whakate mokalati. Vai ngā tau lau kono pe o koe ke te mokalati tau kunisu to ne fu. Ma ulalo au pito ia. O koe kia haere menifa isa. Koe kia haere menifa whakate mokalati. Fumaurala pite whaingata anoa pe ea, ke tau kei whanongo kai kuonga mama koe. He kuonga koe tau mama nge. Ko whanongo koe ke mokusio ke whainga whamatala pe he, o maa uia tonga pa, ko whenga ke uhanga kehe ke ua te ulau e mea koe ape te usio ki ai, he koe foi tono longo, foi whakamaa ia koe tau pe he, o koe kaipe ke aha mea whakate mokalati e tau koni suto ne tuku au mai. Ka koe ni koe sula koe foi tama i mata ia, o i whakakau whakate mokalati mai, ka kai whanua ke nau kau hono whakamau o ata. O i kai koe whamau a ngāpe, i kai koe whamau lahipe, koe koe whamau polisipe, o i kai koe kau loya. Sika ka kai katoa koe ato, o katoa ka kai koe ki tua ke ute nau kau e kau sula. Kai o atu pe o whiri mai e tangata, huse pāniti, waifi, tangata anga maheni pe o e kolo, ke hau o kau he whakamau, koe totonu whakatemo ka alati e sula, ke tau kau hono whakamau i hahia ahata. Koi. Tika au pito e foi mea koia.
Ono o mai e u kupu ko ia demokrati o whakaho, angi ko whi wahe tolu ko ni. Ko ngā uluaki, to tonu mai tau a tāina. Ko ngā ua, whikau aki mai wahe mawhai, whika ofi aki, separation of powers. Whika tolu, whikau aki pia moe tau koloa. Ko mea ko ui, ko whi tolu ko ia ku ui ia, e John Locke, ai filosofa ko ia me ka Charles Montague, mo mea, Rousseau, Voltaire, a kuna ui ka natural rights. Ko ngahi to tonu, whaka, o tua, ui John Locke, ko to tonu wha atua, pe ko natural rights, ko ngahi godly, heavenly rights, pe ko ngahi natural rights, he ui ka filosofa ni o kuma o ka atua e ta ko ni stutone, pe ko ta mai mata e demokrati. Toki ke whakai ki mo whakauko. Ko ngā kuia e nau e pure ngā whatui e tau sistemi. Tau mahino e umea ko ia pa tau ngā au e atu pe ka au kai ko hamea e ke tau. Hange ko ku tau depressed. Tau stress. Ko ngā he ku tae whakate moharati e tau sistemi pe tau ongo ta me kovi e tau mou i sai pe ia. Ka koe maha ko me pare mai tai me ni ko ngā koe kai ke mui e kau taki ke koni stutone mo tau mui ke koni stutone ka whakafo ke atonga Malo pito professor ko ti mahalo mahino pito whamatala ko ke whai ka kau ngā ko ta taimi professor te ta toki hoko atu he wikahau kai ate whainga maari koni ke wha o semena ko hamea ke wha maa po ki ai pata toku mawai. Malo pito tonga pa ko whewha malo ate whainga maari ko tuku mai pa ko whatawange pēna e aonga ai wahe whakaukau ta whai i he wheringiaki mo e wahe aki whakaukau whikaaku me ngai kawenga la lai ke tau mo ui pia kawa e whaku pia mo e koni stutone ko pau ke tau tau sio ma pe ke koni stutone pau ke tau mahino i pau ke tau whakauhinga ke tonu he lawa pe ko taimi kou tau whakauhinga ai ke tonu he lawa pe ke ua hoko ha mau ka tau tala noa le lei pe pa tau tala ngai hanga himea ke kapi pe mono ka oa e whamoreki ho tau iwi e tau ke mau taimi ko i ngā ka himea i e koni stutone kau whemao e tau tōria ke to'o au pito pe ririu whakaluku fua mo e hanga himea ko ia ka koe ai mau pe ke realistic ko whairea whapapara ni realistic e tau tā noa ke e tau o mea whapolitikare mo e tau tā noa ke tau koni stutone ke tau tala noa ai ako uhinga ki ai ke realistic fefe ke hoa pe e tau tā noa mo e ngata anga ho tau iwi mo e mea te tau lava whai ke koni stutone pe mo e ngahi mo oni i mea he koni stutone ko osi i ai o ke tau toi whemau ke tau toi atu ake koe lea koe kau parami ke tau toi wheatu o toi ai ke toi ilo ha mea fo ou pe koe fo i lea taha ke tau toi invent a will pe ke tau ato state the office o si ai pe umea mahina wika toi umea ea o whemau ke tau toi hanga furi ko umea pe o mau katoa he koni stutone whakademokarati a mamani o mau he tau koni stutone ko ta anoa ke sula kau whakaosi atu koe sula mana tui mau pe koe foi totonu whakademokarati o kuikai koe totonu ki wharearea pe kuikai ke totonu ke whiri pa kuikai koe totonu ki kabineti pa kuikai koe totonu ke tohitangi ikai koe totonu ke kau he whakamau i o whaihia koe foi totonu ke he ia he ka whaaki koe ke tau whaatanoa ki ai pa koe ke tau anoa kai human rights koe kau human rights mau lere kakai noa ia holo kau longoa ia ai ka koe totonu mahu inga ai koe totonu maolonga ai koe tau whakamau i ai whaihia anga whakawhewhea noa te totonu kia ka koe ke hao kau whakamau o kia hapui tua whakamau
Ikai. O koe ke lau mai e fo i totonu ia o i sula ke ai ke aha o pui pui. Na ke ako ikai. Na ke mamatai tohe. Koe koe whehu ia i o atu e totonu ko ia. Ka taulongo a hala ai human rights mo e hao sai pe ia. Ka ke tau manatu i koe ngai totonu ko o mai he koni stuto ne o ku maalunga e taulongo a human rights. Ane whea hano ai koe ke whakamau koe ke aha. Pui tua whakalao mo e whakawhakamau. Ka okuha, ka ohat e koni stuto ne. Ko totonu ana kamata kau karisi, ko nau tona nau kamata ai sula, ko nau tona nau kamata te mukalati. Tako totonu a kuife. O koe e tau koni stuto ne koe ni tau tala noa ke kupu ko ia. Kupu ua waro. Mahalo tonga whaafoki atu.